megalayapost.news. Kerbaga Green Tech Foundation kala persyajur badawa nak sarkar jela badai ban pendu pendamno ya ke projek Jongkataj Resort and Spa haum yam baru bu sekretari ke GTF mentau dang ya syakmat ban syatngan ban penpau ya ke jing persya ya ke tiga projek haum yam hanai nak kalian kesenjuk kirang ba senong ke riboy district menta ke singi kelalip ya kendu isembut menteri rengba ke jela ba pustun tensong ban ai ke jing kersyan ya ke Taj Resort and Spa haum yam mat phapun kutno ya ke projek hadolendong lumpong deng nak kalian kesenjuk kirang ba senong riboy district ya ke jing lam presiden uba bibi Makdo baruba PB Seliang kum sekretari ringkat kidkhot kelalip mi kendo yo sembut menteri ramba kajela pada kalian kani kesenjuk kala ai ke jingkersyan ya ke sarkar bante ya ke Taj Resort and Spa ha orchid ban pendu pendamno ya ke projek ke baide ba kadolonong lumpong deng abakren kilap thai bor presiden baru sekretari kesenjuk kilapan pau bana kalian kesenjuk ki kloi ban ai ke jingkersyan ya ke Taj Resort and Spa ha orchid ka bakam ba ke jingwan kani ke Taj Resort ha umyam kalong ke jingker khu ik pajba nong snong gari boy mat khamtam mi kisantli ki dorbar snong bahab hapung umyam Kilapan pauru bagi jingdon ni jingwan jong ka hotel bahe lane ka 7-star hotel kalong ka jingkerku om tang ha kaliang ka yo kam yo jam ndai kani ka nyarap ru ikinong rep bat ka jingdon kani ka hotel ka hab ban shim yaki marep ban penmi da kinong rep dari boy district babon ki pajba hari boy district ki em da ka rep karyang Shushu gila ongru baka senjuk kala ajungmut syaka sarkar baya mentah sipor kin sange shwa ha gabai deb ka projek ha dolonong lumpong deng pat kinya chkhmat tang ya ka Taj Hotel and Spa ha orchid namal lada ka sarkar ka pendu pendamno ya kani projek anlong ka jingdo nong ya kri boy ka bandan ru wat ya ka airport hajan babon kinong janga gai prthei kinwan ban tuj ban mentoi ki pajba balada pendu pendamno ya kani projek bonru ki bala terwa ai chaka shwei na kaliang jongka senjuk ki rang ba snong riboy district mentaka sengi ngelawan ya kaban ya kendu ya i se song ibade i deputy chief minister jongka ni jela jungi tika jiwan ke jungi kan dikasi kalong ke bide pakai nika isu ke bide pakai mansna bante ke nika 7-star hotel hapo umyang tidak kali jungi kesenjuk kumborong percakata ngidang sabjar ke bide isu ngidang yawat punya ya ke bide pakai nika jintemu jongka sarkar manra ke nika 7-star hapo umyang di hadian kejikan kejungi ngil ai jumut bayakan ni ke 7-star hotel kesenjuk kekerjaan ya ke sarkar bahkan yang cekhmat ya kejingtei nama hadian kejungi ya keren kejungi isa prestuni la pensai ba bantai ya kan ni ke 7-star hotel kade hakan ni kecaka kemudian lupa kan ni ke orchid kumbolong mata dia kumbolong mata kan ni ke orchid dak kipol li kisnem kalayan kalator batkan sepoi kesni bahkan sa kan saklem no di suap kan saklem nak kalian joko sarkar kala penyo ya kan ni ke project bakin tei ya kan ni ke 7-star hotel hang tei pok yam kemudian kan ni ke orchid menta tidak kalian jungi ni ai jingkersan wai kan ni ke project ka bakin tei kan ni ke lai pok akar bahkan ya khmat bat hakabi pat ulum pongdeng kumang yi bana kalian jongki ni ki riwit mariang kila persyajur tiga ka bana kalian jungi ke senjuk ila ai jumut joko sarkar kalong ba ya ketika lumpong deng kini i syua support menta bat kalian jong isra prestun ru ila menjur kata ba ka projek ka bide po lumpong deng kin sange syua handre ka jingte ya ka 7-star hangte po orchid hotel kan ya chakmat kata ka degi jik persai jong isra cipun ki nglio ka ban ya keren ka bide pa kan projek ka benengkong ka ba ngis mutu ka jing ai jing mentoi kalong nak benta ki stakeholder tu ki nong song snong kumangintip ki dan santli ki dan basnong ki ba ha po kan ka umyam area ka ban kalian jong kiru rangkat ka senjuk ngilio ban keren ngilio ka ban ya tai ha bide pa kan ka projek tindak kalian jong kiru kimpa baka sarkar kan rano namar kumui ba kidan bun ki nong nikmat ki bala offer ya ka jaka jong ki ngi menin bisnisni i deputy CM masneu balang dhar ila dep kan terwa ka jaka banra sipo weje te ka projek ka bade por riboy district gi ka ngikwa apakan di bandon hi por riboy district namar kam di tang umyam ka bagidon ki jaka gidon ki jaka ki ba la bnisna ya kata ka jaka syong pangat nalor jong ka orchid nalor jong lumpong deng i bakadon ru hang te po nong mahir bar ki jaka spo bernihat ru gidon ki jaka ki babiang tidak kalian jong ka riboy district senjuk kirang basnong riboy district gi ngimkwa apakan ni ka project nginduk no na po ka riboy district bar ko wipat kamat ka bangi yo panikran kalong ba lengba ka jingwan jong ka ni ka 7-star hotel hang po umyam kanyara ru na benta kini ki turis namar pangidon ya ki airport apa riboy tinang taki turis ki bawan po umroh airport kumbolong mata ka sarkar kala penmang pisa ban penhe isu ya runway ka kam kali ya khmat dia gemut pala lada kiwan ban sangka ji kini kiri ki jungi gemut ba lada ki hara po airport ha po umroh airport kala penjanya ki ban song ban sa hang ni po 7-star hotel ka ban station hang ni po orchid umyam
kita gede kimat ki bengikan pat nak ta susu ka jingekan ke jongi isa persetujuan pensai ru ba ka jingete jong sarkar ka agreement ka bagi te pat kini kinong penyak ya kanika tas hotel ka bagi sate po nyam kalong ba ki kwa ru ba penkentiu ya kini ki maref ki bede ki organik kapa nakaliang jong tas hotel ha baki sim ya kini ki jingbam ki ban set ha ko tas hotel kemut kin sim ba ya kini ki jingrep ki bami lang ba kini ki nongrep ki ba klem pendan kam dawai subo Tekan diru kan yarap nomor kumpung itu pakandai 10% hapo di boy distrik hi kide ki bem dak kamrep kamrang dalam ba kajungan tung ini ki hotel kumut kan yarap sisa ye ki nongrep kamtam kum por boy distrik ban kentiu ye kamrep kamrang tengi ai ku ble sibun ye ka sarkar MDA ka bala sim khai ni benta bar ka bungi kiran sai meta kasih kolong bayang ka laipo akar ka bante ye ka 7 star hotel ngi nakaliang cukup sejuk ngi depa hong ni bakin yat semat teh hari beri pat kalumpang deng kini swa kat hadu bangin yo ek penbet dak mui pat kita ki dikimat ki bana kaliang cukup sejuk kirang pak Sinong Report District ngiliwa panikan mentakasi but is Pitun Song ibade deputy chief minister jong kasar kal jelah kejongi kajat beri boy jongi mchwa kalayang beri jisien haus na pat kandai spa drukson kaladon kejing yang beri boy sakai namar artli gidau kadau ko nang kong kolong ba itu ki parlok setu ki basa setu ko benta kila dulot ya kilang kharap yang jongki kinong teman ki bagiyo kila du namar pale ladan ya te gadau kabar kaba kajing yang brio bolong hatu ko por kadai ba kimyo ya ka compensation kumba gede hok kanyo te namar ko ta gadau ba nagalyang jongi senjuk rembasnong inong ba ya kan no project ka government kawan ra kam dai ban long gadau jong jing yang brio jak jak ban rio nomor kata ngi kentu ba yang long pangdang ngi dai ban sangi ano scrap no ya project long pangdang henry na ban ta ki wei pat ngi kwa ba ka Ribo district kan yo jing to Meghalaya Post.news